Mlade nade fudbala. Mlade nade fudbala, da. Nastavljamo sa umetnošću. Govorimo o dokumentarnom filmu. Dakle, dokumentarni film Vidovdan. Nit koja nas veže biće prikazan sutra u 18 časova u Digitalnom omladinskom centru u Novom Sadu. To je premijerno prikazivanje ne samo u Novom Sadu, nego i u Srbiji. Opširnije od Bojane Kuliđan-Gromović iz izdavaštva Bitije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu, bolje vas našla, pozdravljam vaše gledalce. Pa da krenemo od same tematike filma, najprej da nam kažete, ovaj dokumentarni film bavi se dakle na važnim segmentima nacionalne istorije. E sad, koji period je obuhvaćen? Naši prijatelji iz kluba istoričara Posavina iz Šamca snimili su dokumentarni film i oni se bave periodom od dolaska Slovena na Balkansko poluostrvo pa sve do 1914. godine. Poseban akcenat je stavljan na kosovski boj, znači taj važan datum Vidovdan 1389. godine. E sad, kad ste već spomenuli Vidovdan, na koji način je prikazan upravo Vidovdan u filmu i šta za nas danas predstavlja Vidovdan? Naravno, to je sve individualno, ali na koji način je kroz film prikazan? Pa ono što je najvažnije jeste da je dokumentarni film nešto što se bavi naučnim činjenicama. I ono što je značajno jeste razlikovati te naučne činjenice od legende i mita, gde smo mi danas skloni tumačenju da stvari ne sagledavamo na nivou činjenica, nego na osnovu onoga što je nama blisko, jel tako? I to je individualno. Šta nama znači Vidovdan? Pa pogledat ćete u filmu, ako Bog da sutra, kako su to predstavili naši eminentni stručnjaci, znači profesori sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i iz Banja Luke. Svi imaju, naravno, približno to gledište. Vidovdan je jedna tačka preloma u našoj nacionalnoj istoriji gde je bilo pitanje kome se carstvo privoleti. Jer zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka. I to je nešto što rukovodi se dalje, znači srpska nacionalna istorija od tog momenta pa nadalje. Vidimo i kadrove sada filma. Recite nam koliko dugo je pripreman film, koliko dugo se radilo na njemu? Klub Posavina Vojvodina je mlado udruženje iz klub istoričara, izvinjavam se, Posavina, i je iz 2019. godine je krenulo sa radom i film je rađen 2 godine. S obzirom na to da nije bilo mnogo materijalnih sredstava i da to je teklo malo duže, naravno, snimanje je bilo svedeno na ono što su mogle da urade samostalno, uz pomoć, naravno, stručnjaka koji su učestvovali u svemu i podršku opština Šamac i Modrića. Autorka filma je Maja Vidović, a učesnici su profesori, je li tako, i iz Srbije, ali i Republike Srpske. Ko je sve učestvovao? Tako je. Maja Vidović je okupila eminentne profesore iz Republike Srpske i Republike Srbije. Ja ću da nabrojim neke od njih. To su profesor dr. Boris Babić, profesor dr. Boško Branković, profesor dr. Borivoj Milošević, profesor dr. Boris Stojkovski, profesor dr. Goran Vasin, magistar Željko Vujedinović, master Dejan Došić, profesor Maja Vidović, profesor Janko Joksimović, master Đina Vesić i student Tamara Babić. Dakle, Beograd, Novi Sad, Banja Luka, malo sa aspekta istorijskog, malo sa aspekta profesora srpskog jezika i književnosti. Svi su udružili snage. Naravno. Cilj je očuvanje nacionalnog identiteta, naravno tradicije, kulture srpskog naroda. Da li ste zadovoljni postignutim? Naravno. Bila je jedna promocija u Šamcu. Publika je i više nego zadovoljna, jer kao i što sama Maja Vidović ističe, lepo je to što mladi ljudi su pokrenuli neki projekat koji su sproveli do kraja. Minimum sredstava je u pitanju. Znači, to je jedna volja, entuzijazam, želja da se nešto uradi i pokrene. Tako da je publika prezadovoljna. Naravno, uvek je tu i pitanja, jer svi vole da čuju od stručnjaka mišljenje kako razlikovati neke činjenice, što kažemo, sa naučnog aspekta, kako se posmatraju stvari, a kako onako u zamagljenim nekim ideologijama, što nam uopšte u jednom periodu nisu istorijske činjenice bile obrazlagane onako kako treba. Ono što je važno da naglasimo jeste da je ovo zapravo premijera prvi put u čitavoj Srbiji da se film prikazuje, tačnije sutra
u Novom Sadu. Dakle, premijerno i u Novom Sadu, ali premijerno i u čitavoj Srbiji. Verujem da već postoji veliko interesovanje. Pa naravno, izdavaštvo biti voli da se bavi temama nacionalnog značaja i osvetljava ih, pogotovo kada su mladi ljudi u pitanju, da promovišemo sve dobre vrednosti. Tako da je glavni i odgovorni za organizaciju naša direktorka Đina Vesić. Pozivamo sve da dođu sutra u Digitalni omladinski centar Gradske biblioteke u Novom Sadu, Vojvode Putnika u 18 časova. Svi su dobrodošli. Dakle, besplatna projekcija filma. Naravno, besplatna projekcija. Da, to je isto jako važno. A plan je i drugi deo dokumentarca, je li tako? Jeste. Udruženje istoričara Posavina planira i drugi deo dokumentarca, dok malo se promoviše ovaj prvi deo. I on će se baviti onim periodom od 1914. pa do danas. Znači, nastavak nacionalne istorije. Znači, oni sagledavaju istoriju i sa lokalnog, i sa nacionalnog, i sa opšteg nivoa. Da, spomenuli ste mlade i njihove reakcije kada je projekcija prikazana u Šamcu i kažete postoji veliko interesovanje. Koliko je važno da ovakve sadržaje više plasiramo i približimo zapravo svima, pogotovo mladim ljudima koji nekako se tek kroz život upoznaju i sa našom istorijom i kulturnim stvaralaštvom, nacionalnim identitetom? Kako, nije važno. Znači, pogledajte, evo, recimo juče ja sam imala priliku da gledam taj film kako bi se uopšte pripremila za predstojeću projekciju i moj sin kaže, zašto ovo pre nisam video, ja sam danas imao kontrolni u kojem sam mogao nešto o ovome da kažem. Dakle, danas nemamo mnogo filmova takve sadržine, imamo kulturno-umetničkog programa, ali čini mi se da to nije toliko dostupno mladim. Jednostavno, treba im i pokazati i navesti ih na pravi put, prosto da bi se bavili tim pitanjem, jer dokle god znamo ko smo, odakle smo, znaćemo i gde treba da idemo i kojim putem. A koji li je to put nego put svetoslavlja, pravoslavlja ili kako god. Znači put istine, slobode, pravde, ljubavi, nekog porodičnog lepog vaspitanja i tradicije koju su naravno uvek promovisali naši stari. Da, autorka filma Maja Vidović nije trenutno sa nama, ali pretpostavljam da je ona negdje inspiraciju pronašla upravo u tome, u negovanju kulture, tradicije, identiteta. Pa jeste, to očekujemo od istoričara, je li tako? Kada kažemo istorija, neko će da kaže, jao, pa to je samo nabrajanje činjenica. Ne, naša istorija je toliko zanimljiva i toliko, znači videli smo, mogu da se prave jako zanimljive serije koje su na nivou nekada i naučne fantastike, bude jako zanimljivo. Mi to sve možemo lepo da predstavimo, samo su nekada potrebna podrška u finansijskom smislu od nekih institucija koje bi mogle tu da pomognu i izađu u susret. Da, verujemo da će Novosađani itekako biti zainteresovani i da će danas zaista biti sve puno za ovu projekciju. Publiku uvek je doc prepun kada god se organizuju neki lepi događaj. Naravno, može mnogo da se nauči i drago nam je da postoje takvi sadržaji, naravno. Hvala vam na gostovanju. Možemo još jednom da pozovemo sve, tačan termin? Naravno, sutra, znači petak, 24.2. u 18 časova, Digitalni omladinski centar Gradske biblioteke u Novom Sadu, Vojvode Putnika broj 1. Dobrodošli. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i što ste bili naš gost. A mi nastavljamo dalje. Naredna priča vodi nas u Bačku Palanku. Tako je, Đorđe Šijaković iz Bačke Palanke, 20 godina